Ya kini genai ko toko mi boleh mi lodong ang ipadena ni suruh Nabi talo masyarakat kubur. Nabi itu disuruh, makanya datang ziarah. Upata pak biasa leta masyarakat pada Nabi ta makadawan ni Jumapi na tolong pak biasa leta. Demi di nurule perang. Pak pelorang ni. Pak de paje na mangaribi ko Jumai po dami manenay ni Jumai itu. Weh, magi ko ni Jumai. Ya sangime kasi tangukur. Itu keliru. Makanya Nabi itu nanti sesudah sholat, nanti jam-jam 1, jam 12 malam itu baru ke Baqi, kuburan Baqi. Berziarah, menjelang subuh baru pulang. Itu Nabi tolong masyarakat kubur dena rombongan, itu penati senter. Hanya jalan. Kita coba-coba gak. Tan namanya mau Pak Kotolo cicamo je kita coba. Cicamo, taisar rasakan maka do makoni pale hakikatnya sang masyarakat kubur. Na pada metona ko to mate. Koto monro na koto kibure na padan to ko ya bengi pasti rewa kinawanawai kadais melo kak masih dakangi waram paraku na mako amak matu yo pudi lo masyarakat kubur rombongan tulicengan as kiro he mako amiro